matuhamu akka angkiku do damang opukku babatua do serata bersuaramu butima huhuasi mana bersuaramu isi huhuasi ya kira Mauliate marlapok puso matutu di basa turuanami tuamu sarutna akadamang daina terlungobi may tuhorong di ula-ula nami tulang nami saat tukona tulang nami swaksongon itong hula-hula na magsara-sara swaksongon itong doang sauta pangulan ni huria madot molate gudang dohami siap kami bona dia suhuton dinaro hamu tutu di gokot dojo nami siap tuhatta masudi jalo hamu panos ni ponak kata monadero nabu isi orang nami jadi yope pasaat ba dua bang asa Ino peron maju taruh peta jadi pasaat ba dua mau lihat di Goparan ini bapak udahku si nomor 2 Zumolo madoktong hita madok moleate tua mata mertua di bata namar sangat namar tuai siala di leo doari natiur dia pala dari pernakok ni matani arion poi hamu amang raza inang suri badan naliat nalulu naho malhon Allahu mata foto kami mau nani asuhudon marsiala mayatong raza nami diari-ari nak salpo nang nialami debata hima amana burju na tua-tua nami paniroi nami hima among nami nang bostang nuaing dijulukta lolo apolon na pinarsangapan punguan nasari matua raja nami opung doli nung namardos ni rohahami goparan ni daupung nagabi ima daupung opu si mobul dinalao makataon marsuara patorakon sama jujur molu do tarobbo nami raja nami jumolo mahu pajojor kopatoran songon riwayat hidup ni damang naburjon damangon tubuh tanggal 10 tolu bulan pitu tahun 1950 jalan argoarma di buku baptis kuadri damangon gugun sidorus jala di basa-basa hotu hatta do dongan di damangon dainang naburzui himainong nami boru 5 juta siang huta badda seorang may tanggal 10 tolu bulan walu tahun 77 itu marasotan tanggal 10 tolu bulan walu tahun 77 amang raja inang suri pada otik dohami raja nami di paranyak konom pargelengon otik dohami di hamorao di hagabeon terlumobi madidamangon di basa-basa hode patama tu damangon dua dana bawah angkiku siahan tubuh niamokon namar goar si David si Togap si Torus manang Ahmad David hima pangguaran ni damangon nama ngalap boru ni razai na burjui boru 5 juta laos maeng na don rasa nami di basa-basa hotu hatta yang kikon yang diburukon 5 dana mau lihat ya mah
tu di bata las dorohanami marulupuluk botol dinami dinahwawali nakinin na haji dohami otingko hami di hajar mau halai ni tomos di bata do tu emokon pahupu tuluang gina imana kini si David dulu tayo bawa dua buru itu rineo mo sa ibotona ima pahupunay na burzu-burzuan aka anak ko namiyon 5 pahupuni damangon halay raja nami di taon-taon na salpo marukil dohami terlumubi damangon nung ngajumolo ang giku si togap nagatengi di alam tuhata di siamunna tinggal maetek ko adong ko anak ko nami tinggal maetek na perlu si pagudang-gudangon halay basa itu Tuhan ini leo do bisu do roada hagubun diang kiburukku buru si majuta na maringanam halau marhuta di huta tarutung hodo sadaina ang gibolo namion di barmudu-mudu do keleng nami na di may sahat tu sadarion Panginoon namin tuhamu si Tuhan na torok na diyan na lulu buah kamu ang giburukon di tangyang muna alana tumas sa jam dobe cita-cita dan tanggung jawab yang giburukon tu keleng nami seluruh na nalimay anggiku si nomor 2 imana siya mukor raja nami imana marguar siandre sangadon raja nami